What's up? I need to hold your hand. Kita. Yeah. Kita kandang. Bukin tama. Enggak. Janda ngabe thola ilabana. Angazothola wena. Ngithi labana bona baphethe doze. Wena doze yami mina yena. Lezo. Lapho kunamomlambo esibabiza ukuthi izinjuzu. Kanti emkhunini intanzi iqaleni. Awukwazi ukuthi nje uthinta amanzi alaphana kugeza umzimba wakho uhlala ufana. Awugibeli la ntaba umakho usala ufana. Bakhona ngempela kuthiwa ngamalinda. Ogogo balaphana omakhulombe omakho phezukwa intaba amandla kamoya into ekhona into ephilayo ukuthi abanye sasithathe kancane nje ngoba singakaze senzakalelo izinto uyabona umuntu ongakaze ahlupheke thuthwa indaba zakamoya ngabe ubuthakathi ngabe yini ngabe uhlaselo utheni mawumtshela ukuthi lezi zinto zikhona ziyahlupha ubona ngathi uyadlala nje wenza imfashoni Zinomwa kumasawe mundoro zinomwa woye mundoro zinomwa kumasawe mundoro zinomwa kumasawe mundoro zinomwa kumasawe mundoro zinomwa kumasawe mundoro zinomwa oye mundoro zinomwa kumasawe 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 zinomwa kumasawe mundoro 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 zinomwa kumasawe zinomwa kumasawe mundoro zinomwa kumasawe izo mondoro esikhuluma ngazo ngamabhubesi nathi kunamandawo ngamabhubesi moya ekumabhubesi kodwa iphumene nabantu ngokobizo ngale siyasithi ngolinda sithi amalinda yeah so kunentaba ngale omakho sizeze obheda sinabo bhalakasha onseche osiyomwana okotokwana ojomba kunesifudlana lapho ituntutule lapho kufika ukuphuze khona lawo mabhubesi lawo manje mabethi masawe ngikusize
khona ngale emashoneni ngakithi Masawe lo babethi lawo mabhubesi amalinda lawo ayaphuza wena mfana shekelo yangabe lokho ejikamba lawo luni Woza ngapha. Untundutule leyo phezulu ijomba khona lawo mabhubesi okuthiwa ngamalinda hamba zayoshona phansi secha etabeni zaseThompaya yiwo la naye kuZindiyane entabeni noGaranyemba ngahambe ngempela aze kolibola udu azayongena eGwande entabeni ethu esithi iJawunda ebabethi Dombo Lingwanda Ngwanda sebayibiza Mount Khazalet ngoba kwafika abelungu yazi abelungu babeshintsha amagama so ziyahamba lawo mabhubesi la afike kulo mfula intundutula aqhapha amanzi manje bathi aphuza lababhubesi emfuleni Masawe aphuza koTundutule aphuza koThuli aphuza kokosiyongwane kokonongwe nje ingoma lezo ezisuka zifonywe noma zikhompozwe ngokwendlela yezenzakalo ngento zabogogo nabomkhulu lapha indaba zemndawo indaba zamalinda okuyiyo la amabhubesi lawa esithi ayahambe enqamula ayizinto zamadlozi ngokuxhumana ngokomoya nabantu yebo phela ngithi siphezulu kwentaba sithintane nemoya yasentabeni imoya yokuphakama imoya ephezulu yokwenzakala kwezinto asenze ngamabomu siyakwazi sikwenza abantu abasibona silapha nje phezulu kwentaba hayi ogogo labazama bazizamela amasenti asikho ukuzama amasenti singokomoya amasenti abuye emuva nangumanyenyeza mayiwole nangumanyenyeza mayiwole nangumanyenyeza mayiwole nangumanyenyeza nangumanyenyeza anje kuthiwe kunomlilo kunamandla amanzi amthatha umuntu amvubavube ngokwamandla amanzi ukubona sezizinto nasefuleni sikholele ukuthi kunabomamlambo labi otinjuice abanye bakhuluma ngabo mami water khona lephezulu ko West Africa uze ko Zambezi kunabonyaminyami imfula lemfolozo omzinyathi omngeni ngokwenkolelo kaZulu omkhomazi kunonomkhubulwane bese usiya le emaXhoseni kunoqamatha so lezinto izinto ezikhona eziphilayo indawo nendawo inonkulunkulukazi wayo ngokwenkolelo zabantu ngisho nakuyiMississippi yena liyana imfula oAmazon phesheya kwezilwandle ngoAmerica South America uzothola nako banenkolelo zabo ngokwamanzi amaChina anedragon yawo abakholelwa kuyo kodwa mase kuza endabeni zomuntu onsundu wakithi ngokokuzalwa eMafrika uyabusibonakala ngathi wenza into enganangqondo ngoba selonke nje sathathwa sangathi ngabantu abangaphilanga emakhaya kodwa asenze ngamabomu siyakwazi sikwenzayo ayikhali ye golden nobukeli masibambe lezo baba sicela unalene indaba ezithi golden nobukeli sicela okuhamba nokubukela nomcebo nentuthuko nokuya phambili yilezo zinto esisuka sizicela lapha intuthuko inqubekela phambili yomuntu ngiyakhwela phezulu entaba ngiyakhwela phezulu entaba ngiyakhwela phezulu entaba ngiyakhwela phezulu kwentaba ngiyakhwela phezulu entaba ngiyakhwela alukhaluphetho lapho siyakhuluma ndaba ezitha umlilo ushisa konke okunjani nokunjani ngithi kunjani bafana yebo ngiyakhwela phezulu entaba ngiyakhwela phezulu entaba yebo ngiyakhwela phezulu entaba umlilo
unamandla wawo uwodwa, amanzi anamandla wawo ewodwa, umoya unamandla wawo uwodwa. So kunama forms ama-natural power sources on the forces of nature. Lezo zinto siyazisebenzisa symbolically siziletha in spirituality ukuze sinqobe izimpi zethu ezintweni ezisibambile ezingovimba nobamba. Kuyiloko nje silapha manje. Uphethe namhlanje sikhande nje i-altar lethu entabeni xhumana nemoya yasentabeni. I-altar yethu isentabeni ukuze sixhumane nemoya yaphezulu, imoya yamalinda, imoya yamahlathi, ngokunjalo. Asenze ngamabomo, siyayazi into esiyenzayo. Sayibona